khalai tamjok chuan ani hi in riat ka ring American rapper hmingthang Kanye West-an Kanye West hian Grammy Award somni le pali lai adong to kum sang ni le som pakwa kum tir khan Pathian in arong bol tura akau thu tlang hriata di hian asoi. Now that God has called me and I now have given my life to Jesus Christ and I work for God. Pathian in arong bol turin min ko ti ka hriata wangin tuna chuan kanun hi Isua Krista nena ka hlan to a Pathian rong ka bol me kani ati October ni somni le panga sang ni le som pakokum khan Jesus is King ti CD album achua Billboard Music Award po adon pha bok ani kum sang ni le som pakwa kum tira tang khan Sunday ni apia nga in khom na abuat saitana ti chuan Pathian musician le zaimi te pon phul takin anron pui thi Joel Osina biak in Lakewood a po a ho tenen an va in khom puya la te bo an va sa ani ti chuan heti hiana testimony asoini I know that God's been calling me for a long time and the devil's been distracting me for a long time. And when I was in my lowest points, God was there with me and Pathian in min ko na hi arei to a diabol point min ti buai na hi arei to le bok damdo ina ka omlaya din mun niam ber kani lai po in Pathian chu ka hne na a omreng ati Kanye West-an tan ina tang te po ala tenen apa nem bok thina ti chuan Sunday tina anin khom na te po chu akai ruai zel bokani Kanye hian Sunday ni apia nga in khom na abuat sai thin hi ko ran tharadin ta emni ti in Jimmy Kimmel chuan Kanye anu pui chu azota Kanye anu pui Kim Kardashian chuan Now Kanye has he started a church or what's going on because I see that there's a church now that he's going to we regularly. didn't really have a name for it because it's more of just a healing experience. Ko ran hanti turin amhing po kan la nei lawa healing experience an bere ati Kanye real ru ti dam na le athian te po zalen taka anron tel theina tura buat sai musical experience hlari moi manga in thoi dam na ani ber mai alim om khop mai ati You pray to Kanye or to God at this church? There's no praying, there's no praying. sermon, there's no word, it's just music and it's just a feeling. Jimmy chuan chumin khomna chuan Kanye hne na ngein tong tai Pathian hne na ti in fiam thu ti tak deuh chuan an zot le a Kanye nu pui Kim Kardashian chuan tong tai na omlo sermon po omlo Pathian tu soina omlo choir le gospel music a in thoi dam na ani bere ati achang chuan thuril turin pastor te soman ni a ti in Kanye West-an pui Kim Kardashian hian interview danga asoi bokani Kanye le anu pui Kim Kardashian hian fan pali an neya annu pa in kara in millo na awangin kum sang ni le somni pakhat khan anu puin theng turin ko ta thu a the lu ta ni chuan sang ni le somni le pahni khan in then na le kha ti felin an in then ta ani Kim Kardashian chuan apasal Kanye West a then na chan chu mi pui ma ti hian a soi When I divorced him, you have to know it came down to just one thing. His personality. ami zia wangani ati kum sang ni le som ni le pali a Big Boy TV na a interview na a Kanye West a chan na hi mak tak mai ani Big Boy TV na Kanye a zo na thu hi a toi zong in han soi ta ila Isua chulala ni tia isoi de kha kan hrethi na tuna te hian enge idin mun Pathian mi kala ni reng Isua chulala la ni reng ti soi hi itana la nuamem ti na zota Kanye chuan I have my issues with Jesus. There's a lot of stuff I went through that I prayed and I didn't see Jesus show up. Isua laka hian buai na ka nei thil tam tak ka tonga ka tong trai ma se Isuan min chang lo wati
Isuan atong trai na achan lo wangin Isua tel lovin thil engkim ama ngeyin akuta angata ati donani ati zel don na tho tur tam takkanei tong trai nan hun kanei lo ati. So I'll be surprised that I'm still alive every day. How did you not so-called disappear? Enge asoi zom zel ti chuan athil ti te chu a hlo ting zela I sik tu te le thik tu tam takaneya ama nun na po lak du hial khopa ron vau tu te po an om ma se voini thlenga ni tin nung dama kala om hi makati thuzo tu chuan do na rap thak takani chumule chuti po chuan engwai nge boral dei lo a hanti a khani chuan Because I'm God. And anyone who disagree, I'm the God of me. Pathian kani tu point pomlo ma se ka Pathian kani ati Kanye West-an Pathian kani ti athurin hi khoya tanga adon nge niang le anuin ate te tanga alo in khom pui thin na te chu prosperity Chrisel na le house sakna zirtir na kalsual ko khran anni ti chu raising Kanye ti anuina azia le khabu tangin kan thre thei Kanye nu chuan an nu fa a an in khom thin na chu Christ Universal Temple ani ati a hebiak ina in khom adu na chan chu an pastor nu Johnny Coleman zirtir na prosperity Chrisel na le house sakna thu wang hi ni ati Johnny Coleman hi meiche inti minister zinga New Thought Movement zirtir na lama saberani anti New Thought Movement hian eng thu nge an zirtir ti chuan ril rungai tu na tha kan nei chuan taksanat na le har san na atangin kan damang ti te law of attraction manifestation health and wealth prosperity Chrisel na le house sak na ti te mi ring te hi Pathian an pui Pathian te kan ni ti te an zirtir Kanye West turin diklo Pathian kani ati na chanchu anu na te atanga Bible ne na in mil lo ko ran diklo ate alo khroi thin wang chu mi ra thalo chu ani ti la aswal lawang tun lai ring tu nu le pa te po hian kan fa te kan in khom pui thin na pol te hi eng ange ko ran dik tak Bible anga kal nge anni ko ran suak ti hi kan riat thiam le kan riat fi hi apoi mo emani Ifa te remmun kaltura idu lau chuan prosperity war akril thin tu le Pathian te kan ni ti zirtir na a kaltir su Kanye West hi anu in a in khom pui thin na a soi pol pakhat le chu prosperity Chrisel le house sakna zirtir na pol tho an roi tu po meichia Barbara King ani anturil tu Barbara King chuan Nobody has to suffer. That was not the will of God. tu man tu rangai lo chu Pathian du zong ani lo ti in a zirtir reom tor hi Pathian du zong ani lo ti zirtir na lo selian Kanye chuan tor na han ton meu chuan Isuan ka tong trai na achang lo Isua tel lovin ka ti tur te chu ka ti zel tong trai nan hun ka nei lo ti in Pathian ma mo lo ang hrimin chapo takina soi hei hi zirtir na diklowa lo seilen na ra thalo ani prosperity Chrisel na le house sakna chanchin thril tu te chuan Pathian in kan tora du lo kan na ta du lo kan re theya du lo ti nan thril thin Isua ro chuan ama ring tu te hne na khovela hian har san na in tok thi nang nima sela thamuang takin omro kein khovel ka hne ta ati lali suan ama ring tu tena har sana kan ton aphal na chan chu kan that na turani ti in rom bungre chang somni le pariyata tele bunga chang thuma tanga changa te minril rom bunga chang thumna tanga changa na thleng ilo cherang u tin chuti chau po ni lovin kan thre omna po lo mini omang u thre omna chuan chelna asiama chelna chuan riat fia na asiama riat fia na chuan beisei na asiam ti kan resi a tin tharau thiang hlim kan hne na min pe khan Pathian mangai na chu kan thin lunga a lei to awangin beisei na chuan atimual pholowa
Pathian in kan rathaya du lo khreom kan tor Pathian in du lo ti zirtir thin prosperity zirtir na he lal Isua zirtir na nen a in mil tho lo ring tu ta chu kan house sa emo rathaya mo kan risel mo risel lo mo eng ang din muna po omila lal Isuan min ria Kovela hian har sana in tok thi nang nima sela thamua takin omro kain kovel kan ne ta ati hi ivong rengang u Pathian ti chungchang thua Kanye West-an thu soi hi lo ngai thale lokang. You know, it's another thing I don't like in Christianity, the fear of God. If God is love, why should you fear him? Christian sa khwa ka du lo thil pakhat le chu Pathian ti hi ani Pathian chu mangai na ani chon engwangin ne ama chu kan hlawang. Like, everybody gonna die eventually, but I'm gonna live my entire life with zero fear. Mi zong song hi atopa chuan kan thivek don ka dam chung zong in lau na chete ma nei lovin kan nung se lang ati Kanye hian Pathian ti omzia po hi apo lo ni in lang Pathian ti omzia chu Pathian chu ti za tlak le choi moi tlak Pathian ani awanga choi moi tlak le ti tlak Pathian chu ti a choi moi hi ani Kanye ti za na le choi moi na zong phu tu Pathian ti ka du lo ati hi chu Christian dik tak soi tan chuan om lo takani thu fing te bung khat chang saria lalpa ti hi fin na bulani nima sela mi a te chuan fin na le zirtir na an musit thin Pathian ti ka du lo ti tu Kanye hi Christian dik tak ani angem Pastor tam tak chuan Kanye hi Christian dik takani lo ti chu anuna hian a lang ringa lom anti Miten kadero chuan Kanye hian bipolar disorder real ru phul sang nat na anei awangin Pathian kani Isua tel lovin thil ka ti thei Pathian ti ka du lo ti te hi aril ru boilaya asoyaniang anti ve thung Bible zirtir na dik tak kalpui master seminary zir chuak Pastor Adam Tyson chuan Kanye nen hian Bible zirtir na kum khat le chan ve lai nei puya Bible a Krista chan dam na chan chin tha hi arethiam nge thiam lo ti po Kanye hi voi tam tak azot ta Kanye chuan ka rethiam me ati Pastor Tyson chuan kum khat le chan ve lai Kanye West a Bible a zirtir nu khan an in mu lo na arei to wangin Kanye hi apiang thar tak tak nge tak tak lo ti ro chu ka rebik lo ati Pastor Lewis ero chuan Kanye hi chapo na akhat mi piang thar lawani an record na athu soi phei hi chumak takani ti hiana soi ati tirko pola ain ka hmingthang jok tirko pola ain za asom nga in mi ta thinlung ka hne jok ati chapo na thinlung akhat Kanye hi thinlung lung chira Isua Krista ma a lating tingai lo mi piang thar lawani ati Kanye West-an lo tlin na le mal som na adon lai chuan Isua chulalani ti in mi puima huaisen takin atlang au pui thin amai ro chu har san na han to mewa Isuan ka tong trai na achang lo ati nuai ro chuan Isua telovin engkim ka tia ka lo tling tho tong trai nan hun ka pe thei lo ti tur ka nga lutuk Pathian ti hi ka du lo kadam chu zongin hlauna nei lofin kan nung sel don te tu Kanye West hi mi piang thar ring tu dik tak a ang lo le ani mathai bung som chang som thum pariata lali suan tu po across pua mizui lo chu kami ni tla kan ni lo ati tu po across pu ti omzia chu ma ni du na le be sei thil te le thil dang zong aya Isua Krista chulal le chandam tua rin hi ani mathai bung so paruk chang somni pali atanga somni le paruka po lali suan ti hian soi tin Isuan azir tir te hna tu po in mizuya du chuan ma ni hreom poi salovin across pu in mizui ro se tu po anun hum him du apia ngin achana nga tu po keima awanga anun chana piangin ahum himang
mi in khovel hi apumin nei sela anun chan si sela atan enge so tang ani lo le mi in anun aya enge ape kang lali sonati Pathian dan te bo chia a thil sual kan ti te awanga rem mun kaltur kan ni na ata min tlan thei tu chu Isua Krista chau hi ani Kanye West-an lo tlin na le mal som na tam tak adon lai chuan Isua chulalani ti in mi te ma apuang thin ma se har sana han ton meu chuan Isua arin na chu alo chuaya atong trai du to lawa aka in Isua chulalani ti po atan du to heklo nangte Isua irin na chu eng ange ni Lotlin na te, Risel na te, Malsom na te, idon lai chuan, Isua chulalani, Pathian na tha, ti in, ika in, itan thina. Zai pola te po, itel thina, in khom po itai ma thin. Amai ro chu, harsat na ito ka, Isua ne na itong traya, ma se itong tray na chu idu angin chana ni lo wangin, Isua irin na chu, achuay ta emni. Isua rin na diktak chu Risel na te Lotlin na te Malsom na te kan duang le kan beisei thil te Isuan min pelo ma sela thil sual kan ti te awanga remmun kaltur kan ni na ata min chandam thei tu chu Isua Krista chau hi ani ti Krista chandam na chanchin tha ria a thil dang zong kan beisei te kan duang te Kovel thil zong le Kovel pum pui aya Isua Krista chau chulal le chandam tua rin hi chandam na chan thei na rin na dik ani mi in Kovel hi apumin nei sala anun chan si sala atan enge so tang ani lo le mi in anun aya enge ape kang tia lali so na soi to angin rem mun kaltur ini na ata Kovel pum pui hian a lấy thầy lâu chế atlan thầy lâu chế Isua Krista nei lawa ithi chuan ikal na mun tur chu chatuan rem munani Pathian dan te bo che a thil sual iti te awanga rem mun kaltur ini na ata chandam thei tu che chu Isua Krista chau hi ani he khovela hian Isua Krista aya kan du tur le kan hlut tur hi eng ma om lo Kovel hi achak na te chopin aboral me kani thon khat zona bung ni chang som pusari Isua Krista chulal le chandam tua ilaring lo ni chuan atlai ma hian ring ro Alexandra Khan Greek lalfanu anupuyata na ne yadu wangin Greek Orthodox ko khantan anga baptisma chanpo a in huam Alexandra chu asipai huai sentenen Greek Orthodox ko khantan anga baptisma chang turin anin bua saita a Greek Orthodox ko khantan anga baptisma an chanto chuan ral an do thei to don lo ti chu baptisma chan malok kanan re chuak ta a ti chuanin emergency chople chilin asipai huai sentenen chuan committee an nei ta ngai teu baptisma kan chan huna chuan in riam rei kha in hun nam cheu kha baptisma chantir mia chu hu tir mia chu tui chunga in lek chho tlat turani in ngun nam kan ngun nam te hi baptisma chantel fei chuan ral kan do thei to don lowani chubangin in ngun nam theu kha tui chunga lek chho tlatang cheu ti in an ngun nam te chu baptisma an chantir du lowani chu Krista nena ilapek phallo inuna engtenge la om Krista aya thantu le du zog ila neyem ni ani lo le Krista chu idu zong mu na tur le idu zong inei theina tur chawin nge ilo rin lali suan tu po across puwa mizui lo chu kammi nitla kanilo ati idu zong nei na tur le idu zong mu na tur ro chuan Isua chu ka ring ti si in Isua Krista chu chandam na chan theina tura rin na dikin voi khat mai la ring lo ti in riat chua chuan atlai ma hian ring ro idu dan tele be sei thil tele thil dang zong khovel pumpui ai hian Isua Krista chau chu ilal le chandam tua ring ro in chir lawang
remmun kaltur min chandam turin Isua chu crossa kansual man bat zong min tlak sak turin athi a nithum ni a thole tuna hian pa ding lama ro puina ne na thu a mitin until ti anga ro rel sak turin alo kal le don Isua Krista tok turin in pe to em o Isu ke mi sual hi min ngai dam la remmun kaltur ni na ta min chandam thei tu chu nangma chau hi ini ti ka ria ta wangin ka lo me lalpa min chandam ro edu anga kanun theinan edu angin misiam tha ang che edu anga kanun zel theinan min pui zelang che ti a Isua Krista chu thil dang zong aya ilal le chandam tua iring ani chuan isual na ta chu engza ta tampo ni sala eng anga sual lian po ni sala angai da mang che athuzom theina thin lung thar apeng chenga ithi huna ithen na tur chu pa ne na vanrama ani lalpa na thu kan satan mal somro se